I kako se ljudi, šta ima? Danas radimo nešto potpuno novo. Igramo Lucky Block na mom kanalu. Bući. Tamo su Blaze rodovi. Ne, oni pale vatru, ali kad ga ubijete možete dobiti Blaze rod. Oh my god, Blaze. Dolazim u akciju. Skeletone. What? Neću bacati strele. Ja sam i dobio. Aj sam moje. Neke druge. Idemo u akciju. Zašto nisam snimao? Zbog toga što mobitel mi je bio na povratku. Prvi. A daj! Prvo ću malo sačekati. Aj, hvala. Ujebote. Bojim se već ljudi. Dobro, nećemo ispeta. Ama, fuck. Begaj. Nervirao me. Aleluja, napokon sam sami. Ali ja sam gladan. Ovo ne može biti lošije. Dođi, daj mi to djelo. To. Sad imamo djelo. Ja sam pa sve mogući sam. Kad sam ja to dobar postao. Ima. Dobro da mi baje hrane. Nemoj me. 2 srca ljudi. 2 srca. Vidite da ja neću ni preživiti. Sve me boli. Duša me boli. Ja ću izgubiti. A zašto ću izgubiti? Zato što sam glup. Ja sam glup. Molim te, Bože. To, mać! Napokon mać. Nešto. To. Dobro, to je. To! Postali su. Često. Dobro. Mi je krenulo. Činjenica. Strijele. Koliko? Bom sam dobio. To je dobro. Ujebote. Ne mogu.
Jebote, headshot. To. Au. Ajde. Ovo će nam ljudi pomoć. Puno, daj dobi hranu sad. Dijamanti! Jej! Ja moram preživiti. Jebote, čale. Usro sam se. Ovo moram ispeći. Što prije. Ono je meni ljudi. Kako ja preživljavam ovdje. Pa ja sam sve mogući. Ja mogu sve ljudi. Mogu. Dobro da imamo peć. Da. Kome? Ti. Eto ti gledam. Daj mi hranu. What? Ali sam preživio. What the fuck? Koji bug? Bojim se. Ma daj, stond to. Ma daj, uvijek isto. Žargarepa. Njami, više nisam gledala. Ja uvijek preživim. Malo ćemo pričekati. Nestali su moji blokovi. Imamo li nade? Stone sword. Sad. Umrijet ću. Nisam puno udušio. Ljudi. Mi da crknemo. Lijepo otičalo. Ne. Ljudi. Ovo je naše vrijeme. I sam imam. Mi dolazimo. Možemo li pobjediti? Možemo li umrijeti? Nemam bov! Nemam bov. Čekaj. Eno mog bova, vidim ga. To te ja pitam. Ima li nade za neuništivoga? Još ima nade, jer mi smo najbolji. Vrijeme je. Da. Čas. Jedno. To. Pobjeda je naša. Mi smo neuništivi. Jer mi smo najbolji. Samo 2. A da, ne da. Evo ovako. Mi smo ljudi neuništivi. Nama ne može ni Bog. Ni niko. Mi smo. Neko. Mi imamo dobro tijelo. Mi smo pravi frajeri. Imamo mač.
Kako dobro izgledamo. Nemam hrane, nemam ništa, imam manje. A nemam ni ženu, to mi je najvažnije. Gdje mi je? Ubili su mi je. Viće, oni svoga boga. Mislili su frajeri. Neki. Ali nisu. I tamo. Šta je ono? Sunce ili mjesec? Sunce zalazi. To znači da nema nade. Nema duha. Ali ima zombija. Zombi su nešto najgore. Njih možete ubiti. Ali mogu oni i vas. Zato preporučujem da se pazite. I